Nyuma y'ibikombe by'isi bibiri gusa amaze gukina, Mbappe ubu ni uwa gatandatu ku rutonde rw'abamaze gutsinda ibitego byinshi mu mateka y'iri rushanwa, anganya ibitego 12 n'icyamamare Pele. Uyu rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid kuri ubu ni umwe mu nkingi ya mwamba yitezweho byinshi. Ese Kylian Mbappe tugiye kugarukaho uyu munsi afite ayahe mateka mu rugendo rwa ruhago? Ese niki wamenya yihariyeho? Ntucikwe n'iyi video kugera ku musozo. Uri kumwe nanjye Songa Miracle, iyi ni Tamutamu Rwanda. Kora follow kuri TikTok account Tamutamu Rwanda, ndetse video yose y'iki kiganiro urayisanga kuri YouTube channel Tamutamu Rwanda. Nyamuneka dutera inkunga ukora subscribe, tubashe kubaka umuryango mugari. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nyuma y'uko Mbappe awushije igikombe cy'isi cyari kuba icya kabiri yikurikiranya, icyo gihe yatangaje ifoto yunamye ababaye acigatiye urukweto rwa zahabu ruhabwa watsinze ibitego byinshi, yongera ati tuzagaruka. Aha muri Katari yageze ku muhigo wari wihariwe n'umwongereza Jeff Hurst kuva mu mwaka w'1936 gutsinda ibitego 3 kuri finale y'igikombe cy'isi, nubwo ibi bitari bihagije ngo Ubufaransa butware igikombe. Uyu rutahizamu usatira aciye ku ruhande rw'ibumoso ni umwe mu bakinnyi beza b'ikipe ya Le Bleu, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu mateka ya vuba, nk'uko byatangajwe n'umutoza w'iyo kipe Didier Deschamps. Kylian Mbappe Lotte yavukiye mu murwa mukuru w'Ubufaransa, akurira mu gace kitwa Bondy kari hafi y'umujyi rwagati wa Paris mu mwaka w'1908. Hari hashize amezi make Ubufaransa butwaye igikombe cyabwo cya mbere cy'isi. Yaje kuba mu ikipe yahaye icyo gihugu icya kabiri, ndetse igikombe cyakurikiyeho habuze gato ngo Ubufaransa bugeze no ku cya gatatu. Aho Bondy niho se na nyina bahuriye. Abo ni Wilfried Mbappe, wari umukinnyi waje kuba umutoza w'umupira w'amaguru ufite inkomoko muri Cameroon, na nyina Faisal Amali, wari umukinnyi wa handball mu ikipe ya Bondy n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Kylian Mbappe mu gukura kwe, umupira na siporo byari ibintu karemano mu buzima bwe, kuko yasanze biri mu muryango, nk'uko yabitangarije La Parisien. Mukuru wa Mbappe, Jules Kembo, warezwe akanemerwa nk'umwana w'ababyeyi ba Mbappe, nawe yari umukinnyi wabigize umwuga. Naho murumuna wa Mbappe, Ethan Mbappe, ubu ngubu akaba ari umukinnyi ukomeye w'ikipe ya Lille. Kylian Mbappe yazamukiye mu ikipe y'iwabo ya AS Bondy, maze ku myaka 17 agurwa n'ikipe ya AS Monaco yo mu majyepfo y'Ubufaransa. Iki gihe yari umufana ukomeye wa Cristiano Ronaldo. Gusa mu muryango we byose ntibyakomeje kugenda neza, kuko mu mwaka wa 2021 nyina Faiza yabwiye ikinyamakuru Le Parisien ko yatandukanye na Wilfried, gusa ko bagihuzwa no kurera abana babo. Muri Monaco niho abantu batangiye kumumenya, ubwo ku myaka 19 yafashije cyane gutwara igikombe cya shampiyona ya Ligue A, ari nacyo iheruka. Umuvuduko udasanzwe no kubasha gutegeka umupira ku kirenge cye cy'ibumoso ni impano idasanzwe, ariko ubuhanga bwo kureba mu izamu bwiyongera kuri ibi bituma binyenyeri nshya muri ruhago, nk'uko byatangajwe na Zinedine Zidane mu myaka ishize. Nyuma y'igikombe cya Monaco, amaso y'amakipe akomeye yerekejwe kuri Mbappe. Ikibazo gikomeye cyinjiyemo umuryango we n'abanyamategeko be ndetse n'abafana cyari aho azajya hagati ya Real Madrid na Paris Saint-Germain. Amaherezo yagiye muri Paris Saint-Germain aguzwe miliyoni 180 z'amayero, aba umukinnyi wa kabiri uhenze mu mateka ya ruhago ku isi nyuma ya Neymar. Ku ruhande rw'amakipe, kubera impano ye yakinaga mu makipe y'imyaka yose y'Ubufaransa kuva ku batarengeje imyaka 17, Didier Deschamps yaje kumuhamagara mu bagomba gukina igikombe cy'isi cya 2018 mu Burusiya, ari nacyo cye cya mbere ataruzuza imyaka 20. Yafashije Ubufaransa kwegukana igikombe cy'isi batsinze Croatia ibitego 4-2. Aha mu Burusiya Mbappe yatsinze ibitego 4. Imyaka 4 nyuma yaho muri Katari yabikubye kabiri, atahana urukweto rwa zahabu. Kylian Mbappe mu bikombe 2 by'isi amaze gukina akaba afite ibitego 16, akaba anganya n'umukinnyi Pele ufite ibitego 16 mu bikombe by'isi 4 amaze gukina. Ibi ngibi bituma Mbappe aza ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abamaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Kylian Mbappe yagiye muri Real Madrid ku buntu, ibyo twita free agent.
Byari tariki ya mbere Nyakanga 2024 nyuma yo kurangiza amasezerano ye na Paris Saint-Germain. Nubwo ataguzwe amafaranga y'igura, yahawe bonasi yo gusinya ya miliyoni 125 z'amayero, agahabwa umushahara wa miliyoni ziri hagati ya 15 na 20 z'amayero ku mwaka, kandi agumana 80% by'uburenganzira ku isura ye. Bivuze ko Mbappe mu bikorwa byo kwamamaza afite uburenganzira 80% byo gukorana n'ibigo ashatse, kandi amafaranga akajya ku mufuka we. Kugera kwa Kylian Mbappe muri Real Madrid kwari intambwe ikomeye mu rugendo rwe rw'umupira w'amaguru. Nubwo yageze mu ikipe ku buntu, amafaranga yahawe mu rwego rwa bonasi no mu mishahara ye yatumye iyi transferi iba imwe mu zihenze cyane mu mateka. Ibi byerekana uburyo Real Madrid yashyize imbaraga mu kumwegukana, ndetse n'icyizere bamufitiye nk'umwe mu bakinnyi bazafasha ikipe kugera ku ntsinzi mu gihe kiri imbere. Uracyari kumwe nanjye Songa Miracle, iyi ni Tamutamu Rwanda. Ndagira ngo gusabe gukora subscribe aka kanya niba utari wayikora, ndetse wibuke no gufollowinga imbuga zacu TikTok Tamutamu Rwanda. Ubundi buzima bwe nyuma yo gukurira mu muryango w'abasportif agatozwa ikinyabupfura n'imibereho isanzwe, Mbappe ntakunda gushyira ubuzima bwe bwite hanze. Azwi cyane ku byo akorera mu kibuga, naho hanze yacyo azwiho ibikorwa by'ubugiraneza birimo gutanga amafaranga menshi ku miryango ifasha abakene n'imbabare. Umukinnyi Kylian Mbappe yakuze afana cyane umukinnyi Cristiano Ronaldo. Ikindi kandi wamenya ni uko umukinnyi Mbappe ari inshuti y'akadasohoka y'umukinnyi Achraf Hakimi. Byagiye bigaragara cyane mu kibuga ubwo Mbappe yabaga ari kumwe na Achraf Hakimi, ndetse no hanze y'ikibuga aba bombi bakundaga kuba bari kumwe. Ibi byerekana ko ari inshuti cyane zo ku rwego rwo hejuru. Kamwe mu tuzina bamutaziriye Mbappe bamutaziriye akazina ka Donatello kubera uburyo asa n'akanyamasyo kagaragara muri filime z'abana zizwi nka cartoon yitwa Tortue Ninja. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye iki kiganiro kugera ku musozo. Twizeye ko mwungukiye byinshi ku mateka ya Kylian Mbappe. Tubagezaho inkuru zidasanzwe, amateka y'abahanzi, abakinnyi n'ibyamamare bitandukanye. Dukurikire kuri YouTube no kuri TikTok Tamutamu Rwanda, ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Mwari kumwe nanjye Songa Miracle. Turagukunda kandi turagushimira. Tuzabonane mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza.